Ka El Elyon Institute ha ka jinge trilang bat ka nangker siu thia player youth club mendakas ngi ka artarik unok pra arajar arpulai kala pliper dai ka shlam ai jing hikai football hapo ribhoi ka belatip kum ka ribhoi football coaching center. Hagani kesngi lawan ben pli perda da uba Eugene Son Lingdo rang yelek kai football jongkari India kum ukong san ha kejinge don lang uba Meral Bonds MLA ka nongpo constituency uba RB Shadap presiden ka RBDSA uba Wan Prang Sumer assistant rang ba Shnong Paham Siem ki kemi ki kpa bat kiwe de. Ya kani ka lempung pli perda la penlong Hamadan Shnong Paham Siem. Haba keren ha kani ka jingelang ki nong keren ki la penpau ka jing sngo kemen bat ai men sim ru ya kani ka sin jam jong ka El Elyon Institute bat ka nang kersiu thia player youth club ban kentiu ya ki kam yelek kai football hapo ka dong mat ka thany ribhoi district. Ha kani ka shlam ai jing hikai la hikai dau coach Crowbox Singli bat u coach Juban Jun Swer harangkat ki wipat ki assistant coach. Bat ban penrong ya lade hapo jong kani ka shlam ai jing hikai kila ban shim ya ka admission form na El Elyon Institute nadu kapor khandai shiteng hadu kapor san beje jan met haki sngi long trei kata nadu ka sngi ningkong hadu ka sngi thoding. Idap lagi dokumen ka bakraw hagani ka step ban ya donderkan ha ka bakum kane ka jaj program ka balayo alat ban pli paj ba dai ba Eugene Son lendo hagani ka step na gamta ban ai ji hikai ya kini ki hep ki beret ni jukan mau ba haki record ki baper ki ba Ribhoi district jungi kala juyo hagi por ke beladem ngimdi ki basadin hadu kata ladangi perkhat haki kam milek kai football hagi por ke bamenswa lad wat ladang patlong organize hagata grukom ru tendre kilami ki rang milek kai nagani gadong bat kathan ge jungiro habangi phai syaki kam ke bedei bat ka athletics shibun ki khna samla kenthe bat senrang na Ribhoi jungi kilami pendon burom ya kene ke distrik ke jungi kala bende ya jingle kai ke state level haki national level kilayo ya ki khusnam bapher ni so sarong ya kata kiwi ki jingle kai ru kila sedang mi ki samla na po ka them Ribhoi kala bende haki jingle kai karate kala bende dangsian ke bile kai amrsling gidan ki bile kai haki kiwi ki jingle kai sports gidan kibaka Syam Ribhoi kala penmi. Di nomor katang gisngo kemen bat ngidan ke jingkermen. There is a ray of hope. Kadan ke jingkermen. Na kabenta ba kisamla ki hep ki beret. Kinang mi nang ni sekmat ban pendon burom ya kadong katang ke jung. Kebekum kene ke jaj program ya ai kublai kerpang ke El Elyon Institute hari jing trilang bat kenang kersutia. Nang ni na po pamsim na kapenta kami ka jing ai jing hikai na kapenta kini ki hep ki beret kat kini girta nang ni na marwa barbor haba hikai yuk na hikai na por udang red girta ki badang kat ne kamot bagan ne gitu jing nang ka jong ki dala he dala san ki skill ki sap ki jong ki pau bat kamta ter ki kiu barbor hi ki players hi ki ba mi sekmat ko pau sekmat hi gede ki bala saral pa na du girta ki bakat ne bat suki kin sanang la benang kiu seprang sekmat ni ai kuble ngi kit bok kiruyang ya ke institute ya ke ni ka association ke badan hang ni pinang ya yang ni sekmat kani ke di ke jing sedang ke El Elyon Institute ka le bun ki kam kala ben ki skill development ki la ya sekmat training prepare vocational training ke belong ba sai bat kanero ke di ke we ni ki mat ke pila simti ke ba ni yo ben sim ngir kumwe ni nong mi kmat na ke tem Ribhoi indan tungkat bat pi na kapor ban pentikna ba ki jing hikai kala bende jing la kai sports la amdi ai training na kamta beniang lagi jong ki kejat ke samla wat kam wat jam pinang la beniat seprang sekman ha ka bede bat ki infrastruktur ke bede bat kene kamadan gede ke kam ke bala sateng na kamta benio ke madan ke bapha ngasngo ban pen sngo ya ki nong song snong jong kene ke snong bat ru ya ka distrik ke jong hi berokowi naga benta ba ka Ribhoi district yang don kam ya kuwi ka standard stadium standard size
hakaba nagaliang jong sports department ru dang hakane kesnem dang yo openya keren nagabanta gani margajing penmang gede la khamslem gede ke plan ke beladon tang ba 4 la ban pun urlong ban ngangit skem bahagane ke kenti ke pemerintah kum ki pai baru lagi jing senia ang sisir yam archin ban ong ba nagabanta ka kani kamadan ke bron hang ne chin chona paham sim ba ke jing penbai lang ba dor bar snong dor bar rai kum ka ter ke ai subha ke jaka ka he ang ne awan ban thau hang ban sala ban wara ya ka standard stadium ka bamut ka plan jungi golong bahang ni kandai ka madan ka bulong natural mongitang sule ka artificial to mutang ka football be ka athletics nginom yo so Gong kari Indre hari ini ipor ibang lapoi ha kene kerta kala no men ngaperkhat mano ban simti ya kene kal komperkhat mungkin tiu ya kadong kadong Indre ngayo I kumba kini kisah mula bidang mi kidon ni keklik la kidon ha kano no ka position Indre kimri bat kimik sekmat menyalam bantin ya kikun kiki kiyung Ngapan pa wajib dokumen ya kaneka institute kebala kenlong ya kaneka football coaching center hangni hapo madan hangni hapo pamsim hacin China hangni bat kumjuru ya kanang kersiu mo tia klub kebala sport club kebala pesyang bani tailang bat pi kini ki institute windan sibun ke hangni hapo riboy kidan lagi jong kit komplikat ndi ban pai kmat syaka sport ki kamduna nga kat bang adang simti ya kini kakam kumu presiden jong LBDSA hakini katem jong pemerintah. Malah persiang ban pej ya kirukom sim benta jong ni kum kisamla haki jing lakai. Lagadi hak football, lagadi hak atletik batwe disiplin. Ngalap ba hakini kisnem kilaki pagi klub barok. Mentah hakani kalik ke bangi dan supeniat mentaru mentah lalai seneng supeniat mentah kali ke balai ngayo I kumba wat ki klub ru mentah ki don lagi jong ki physio ki don lagi jong ki coach ki don lagi jong ki manager haki por jongi ko menchwa ndai tang haki por jongi menchwa tang ki san snem menchwa ngam yo I ya hukum kita gidan ndi mentah habaki wan benisi mentah haki lik ki jongi ki klub ki labiang lut nadong sadong ki babun kita ngalungo berkata gede kedau kolong badon kum kini ki coaching center te ki bala hikai ki ya ki hak ki barit lele mentah ngadang yoi hak ni ki snam ki jongi ba menchwa di habong yele bol di sim bet tang ya gitu ki bala rangba ki bala ipo sau po san po snam ki ba habile bol ki kencat ka bol bola mentir bol chaneng te hauka ya sakti menchwa hi menchwa kata gede gar kom jongi sine tenri mentah kitu kirkom terbol saneng de du lehi ute laya bengot boro-boro hi te kata bade jingkela te hagini ki hak kibarit menta mensuang yim ju perkat hendre menta kila pai kmat syakini wat ka government ru ka ban seluruh bahala ka ay ki skim
Kam ju ai ya gini ki skim ya ki football lani ya gini ki tournament ki bahe ki baron ya gini ki bala arpo lai bosnam. Ki sim ya ki ba shipo ki ba khatsan ki ba arpo kum ta tetel ki ba khat prize po tetel. Mentala le lami sa ka bebili. Nga trai ki ne le ki de benta ba. Bat ka bebili gro. Kita haru ki wei na ki ina ki lat ki leti bangin pengkiu ya jeng kai sport. Yang kata kepada aji gero ya gini ki samla ki bala la organize yang step. Bat kam tam ya ki guest ki jongi ki dan hang ne Tam ya ki kini ki members jom kini artli kin hon ya ki kami pa bat kam tam ya kini ki hybrid ba la seng khnang ya kini ka coaching center te haba ni kong nga syukwa ban kili na kini ki hybrid hato pikwa bandong uta player ban mi khmat nagari India jong te kadi ke ba mangi baro anong no khamtam hakani gari haka jala ga jongi ngathrai manla ukhna lene kaga khna ngidon kata ga jingi bat kani ga jingi laka football ngaru kum khna ret kumapi kadai lingba jingi jongki we ki samlarang ba laya akhmat khamtam ngali ipa baling ba kajing ya elam niti jong i nga salong player football tenrei mentapat ke kabalong kabastanat hagani ga juk kabamenta kilami bun ki kinhun bun ki jaka kislam ai jingi kai te kumbo ong iba merbon ngidon kam nadu ki kena badang red banikai yaki ban develop ya ka skill ke jongki kumba pitip ni kum ka jela Meghalaya kila bon ki khna ki bami na ka jela ki bala mi khmat nagari India aka under 14 aka under 16 aki under 19 kila bon ba khna na than juwai na stay khambut hi na than Gentia Hills Hendrai kabasosi pat kalong ba hapo ka senior level pat ngidam tang langut ki belami khmat kata kau dei aibor khomji atrai pi itu i ba rokos lemari ba kham he india bat mangangi tangi langut ngidang yo banya mi khmat naka jela ka jongi bet ong ban represent ya kari india ke ka bang nasosi kalong ba ngidon ya kasap kapong ngidon ya kajingbit banyilakai andrai ke ka bang iduna pat iduna kajimbut kajing perkhat kajongi nomor belai kamtam haba kai dei bakajing yakun ha ka badai banyakun bak kapat ba jong kari india hi brokawai dan iduna kajimbut kajing perkhat ngi ken ba oh ngide na kani kasnong oh ngide ngawan nak snong para karang de nan kanong kendong ndai kawai nga kwa ban ai min sin mi pi ba i ai bor khongji imde na posar shillong imde na mumbai imde na delhi ide na kawai kasnong kabadon hakhat bordar patka bangladesh kasnong kajing i khat kaling khat ladau khenna nang tai ula ban poi syate syakliar cungulung manong uwai naki kena katkum ka population ke jongi kebalau 8 billion tam banyak ban represent ya kari kena kan ai men sim ya pi yang ha tapi yang ni pi sedang nang ni pi di bendon kata katong manong ba ngakwa ban poi stay ada pemdon katong kemo sudan tang hal air komne pimtip ke ba pikwa Pinnum ya kun hitam man poi sakata katong. Tekadon kam ma pindan itai tong kabahak kliar ban ong bangakwa ban long uta ngakwa ban long kumta. Ke India kuma PE menta kadon gejing angnut kaba ngikwa banyela kaya po ko World Cup. Ban pinurlong ya kata ngidon kam ya kum kini kijaka jengkai lakai football kaleng sodong kari India.
Takat notam ke jing sukumen namata kani ka than ke jompi. Yo ya kani ka benta. Menyenok senyang lang. Man penmi kita kirang kensai. Ki banyalam ya kani ka ri India ka jongi Shaka World Cup. Tahapan poi syata ke jing katong ka ba pipi kwa. Ong meneh oi ni don kam ya ka jing lit ke jing perkat ka bakrau. Bleng ong ya kata. Mau pimlong player football pidon kam ka rutin kapor thia kapor dem kapor ke kapor bam ki bam badi ban bam ki bam kutiam tu basubam kai don kam da kapor ni don kam ru ban krakot ni don kam ru ya ka jinang jing start bleng ong ni don kam ka jinang jing start amara pidon ka jinang ka jing start ka football haka jigi lakai football kam ni lakai tanah kejap ki lakai dak jebeng ki milakai dak bormet ki lakai dak jebeng pai kemar pipet ki player pipet you Messi pipet you Modric pipet tu ki player berit-berit ada jadi perkat ke bor ke joki begitu player bahemet dari ka football pat ki lakai dak jebeng ki lakai tip lupa ke ai baki di banle aswa baka bol kan wan tengah sekarang kami limba kani ke jing hikai ke jong bapiyo limba kani ke Leon kan kanang kersiu tia kan pentibit kan penbit ipi makam tam ke ke ba nya don kam na pi bro kari ke jing kongu ban sengap ikin hikai ke jong pi sengap ikin me ki pa ke jong pi ban long ki ba disiplin ban laj ni ki kam ki basneo pada pidon kata-kata. Mangarung ada gaji kermen. Ngali keleng sodong ka jela menta. Mangali ai min semi khna ki jongi. Mangadon ka jinget. Adon ka jisania. Aka sap ka pong ka ba pi adon. Nidon kaman ai min sim. Mangirung ikwa bin i. Hadir na buat ba kidon ki khna kasi. Kidon ki khna jantia. Kidon khna no boy. Ki banyak kun tang hari India nak minta kari India. Dah kinya kun ki klub ki baik